Munsi tujya kuganira kuri channel ya mrbeast. mrbeast ubundi ni umunyamerika, afite channel YouTube channel yitwa mrbeast ifatanye. Channel ye ifite abasubscribers, afite channel nyinshi ariko iyo ufite yitwa mrbeast ifite abasubscribers 413. Ukaba ufite video 884, urumva ko ufite video nyinshi cyane. Ni description ivuga ngo ni description ya video ye n'ibyo yagezeho. New mrbeast on mrbeast gaming video every single Saturday at room Eastern time. Ibintu yagezeho accomplishments. Raised $20 million to plant 20 million trees. Yashoye amafaranga miliyoni 20 z'amadolari kugira ngo aplantinge ibiti miliyoni 20. Moved 30 million pound of trash from the ocean. Yakuye amapound y'imyanda. Pound urumva ni ibintu byinshi cyane. Yakuye miliyoni 30 z'imyanda mu nyanja. Helped 2,000 people walk again. Yafashije abantu 2,000 babasha kongera kugenda. Helped 100,000 blind people see. Afasha abantu mu 1,000 kongera kureba. Helped 1,000 deaf people hear. Afasha ibipfamatwi 1,000 kongera. Ubundi ntabwo ijambo ryiza ripfamatwi, bavuga abana n'ubumuga bwo kutumva. Yarabafashije, abafasha kongera kumva. Yubatse muri Afurika. Built and gave away 100 houses. Yubatse inzu 100 arangije anazitanga. Adopted every dog in a shelter. Buri mbwa yose y'ahantu. Ubundi shelter ni ahantu inyamaswa, ntabwo ari inyamaswa gusa, ni ikintu gifite ubuzima kiba. Rero uyu nguyu mrbeast, imwe mu kintu yagezeho nka accomplishment, afashe buri mbwa yose yo muri shelter yadotanga inshuro 2. Yarazaga akadota kongera akagaruka muri aho hantu. Given millions to charity. Yahawe miliyoni mu rusengero. Started my own snack company Feastables. Ubundi yatangiye company ikora ibintu by'amasnack. Started my own software company View Status. Afite ikindi website yitwa View Status, nayo bimufashije kumenya z'abantu bankurikira ni bangahe, bakurikira ibiki, ni ze video bakunda, mbese bimufasha kwanaliza channel ye. Yatumye nabona subscribers benshi. Iyi ngiyi bita viewstatus.com. Ikindi started launch a tasty better for you lunch option. Wakundi nyine ngiye gusangira n'abantu. Dusangira n'abantu ibiryo bimeze biti. Turanywa fanta gusa, turanywa inzoga gusa, turarya ibiryo birimo inkoko gusa, turarya ibiryo birimo inyama z'ingurube. Ariko nako mukitondere ni kabi. Kwica abantu benshi muri iyi minsi karamamaza. Gave away a private island. Yatanze ikirwa kiri prive, ikirwa kibanga. Yagitanze inshuro 2. Yatanze ikirwa bwa mbere arongera aragitanga. Ubwo gave away a private island. Ikindi mrbeast yakoze, gave away 1 million meals. 1 million meals. Yatanze ibiryo bingana bigeze kuri miliyoni. Mili ubundi ni ibiryo, ni ukuvuga ko wenda ushobora kuba harimo umuceri, ushobora kuvuga bagiye gufata ibiryo bya saa sita harimo umuceri, ibishyimbo, amashu, n'ibyo abanyarwanda bakunze kwirira, cyangwa mayoneze niba muri n'abakire mukazishyiraho, cyangwa amafiriti. Indyo ziba zitandukanye. Noneho yatanze zigera kuri miliyoni. I counted to 100k. Yabaze iyi video abara kugera ku 100 arayifite, muzagende muyirebe.
Ran a marathon. The world's largest shoes. Survived 50 hours in Antarctica. Yabashije kurokoka amasaha 50 yose ari muri Antarctica. Antarctica ni inyanja. Recreated Squid Game in real life. N'iyi video iriho. Yafasha abantu. Ubundi Squid Game ni filime. Abantu batazi Squid Game reka nyivugeho gato. Squid Game ubundi ni filime. Ni filime y'abanyakore ivuga ku muntu, itangira bavuga ku muntu, abantu bagize ibibazo by'amadeni bakaza kubarukirita bakajya gukina umukino, ariko ukajya gukina imikino y'abana. Imikino y'abana bakinaga bwa mbere na mbere bajya gukina iyo mikino bazi ko ari imikino y'abana bakina bisanzwe nka za sayi, kibariko, imikino nk'iyi, hanyuma bakavayo bagatahana amafaranga. Ariko icyo batamenye bagezeyo atangiye gukina umukino, utsinzwe unaniwe uwo mukino bakamwica, unaniwe bakamwica, gutyo abasigaye mu mukino bagakomeza. Biza kurangira umuntu wari ufite inshuti ye bita Rinjugunje yishe inshuti ye bwite. Biza kurangira nta mafaranga bamuhaye ntacyo amumariye, ko n'ubundi inshuti ye yari yababariyemo. Yangereho usigaye nawe utsindiye amafaranga. Uko barangizaga umukino amafaranga bagendaga bayongera, biza kurangira ageze ku mafaranga miliyari 400 gutyo, 456 zirenga. Ikindi created largest competition show with full 1000 people, ibyo bita beast game. Ni ugutegura nk'irushanwa agangana n'abantu 1000. Mu bantu yahanganye nabo yahanganyemo na Cristiano, ahanganamo na Neymar, ni abantu benshi yagiye ahangana nabo. Gave $5 million to one person. Atanze miliyari ubundi ni miliyari 6 gutyo, kuko idolari ubu ngubu rirahenze. Idolari igeze ku $5. Ubu ngubu uyu mrbeast yatanze miliyari zirenga 5 ku muntu umwe. Ubwo tuyahinduye mu manyarwanda, ubundi mu madolari ni $5 million, miliyoni 5 z'amadolari. Ikindi cya nyuma yakoze pass the T-Sales to become most subscriber YouTube channel. You get it, I appreciate of all. Ndabashimira. Ahangaha arangiza ashimira nyine abantu bose bamufashije. Ari kuvuga yari gusoza ashimira ko yarenze T-Sales. T-Sales ifite subscribers 200,000, oya miliyoni 219, igihe bafite miliyoni 413. Iyi channel yayigiyemo 19 z'ukwa 2012, umva ko hashize imyaka 13. Afite bizo zose hamwe afite miliyari 89 na miliyoni 954 n'ibihumbi 912,923. Ikindi kuri home page ye hari video ushobora gusanga video aherutse gusohora bita World fastest car na ibyo bita cheetah ni ubwoko bw'inyamaswa. Produce running for $500,000. Ese ushobora kwemera kuhama ku mafaranga miliyoni 700,000, kuko idolari igeze ku $5. I survived the 5 deadliest places on earth. The deadliest places ni ahantu abantu bashobora gupfira ari benshi. Kuri home ye uramanuka hano ukareba featured channels n'izindi channels zishobora kuba ari ize cyangwa iz'abandi yishyizeho. Ibyo harimo iyitwa Beast Philanthropy, mrbeast Gaming, Beast Reacts, mrbeast 2, View Status. Ubwo ni 2, 5. Izidafite
ese izageza ku followers miliyoni ni bita view status. Kaza kuri video latest popular na oldest. Latest nizatse gusura, popular ni izamamaye, oldest ni iza kera. Reka turebe izamamaye cyane harimo yagize miliyoni views, ubwo bamukurikiye nyine ni miliyoni 840. Ikurikirwa yitwa $456,000 Squid Game in real life. Ahangaha ni bya bindi ari kuvuga ko yiganya Squid Game. Ikindi ni Last to Live Cycles wins $500,000. Indi ya gatatu ni $101 vs $500,000 plane ticket. Mu zishaje harimo iyo yashize yasohoye 2012 yitwa Worst Minecraft Soul Drop Ever. Ku mashoti ikindi gitandukanye ku mashoti izamamaye cyane ni Would You Fly to Paris for a Baguette, yizwe ifite views miliyari 1.5. Izaherutse gusohora ni yahuye na Neymar Herese de Chita ni ubwoko bw'inyamaswa ngo yari gusiganwa nayo. Zishaje yo gushishikariza abantu gukora subscribe. Mwibuke umuntu akore subscribe kuri channel. I'm the worst greatest samurai. Ubwo nta musaku uri gushyiramo. Ikindi yakoze playlist harimo amagambo abiri, harimo list na play. Stay to Win, Philanthropy, 7 Days. N'ibyamamaye cyane yashyize most popular upload. Post aretse gusohora n'izi rero. Oni kanze gusoma iyo aretse gusohora ashize umunsi ayisohoye. On August 1st, we are launching the biggest creator collab in history. Already over 1,000 creators on board. If you're a YouTuber and wanting DM me on Twitter, Instagram, this is gonna be huge. Ubwo ari kuvuga ko we n'aba-creators 1000 ugiye guhurira hamwe agafunga YouTube channel. Narenga n'abafollowers 1000. Hari n'indi yasohoye ubwo hashize icyumweru yasohoye. It is a kind of crazy the amount of good we have been able to do through a YouTube channel. Yatanze imodoka zirenga 100, atabaye imbwa zirenga 100, one of dog rescued, atanga free islands, atanga ibirwa bitatu, 1 orphanage, school, hospital, town, gym, village, Rwanda. Yafashije umuntu wabaga muri orphanage. Yatanze $1,000, $1 million and close to people in need. Yatanze miliyari n'imyenda ku bantu bayikeneye. Ikindi gikurikiraho ni ibintu bita search button. Ushatse kuza gusacinga imwe muri video mrbeast, hano handitse search button ukayikuraho.